Kapra terik jemang ar hajar ar pusan, kadai kasngi Pentecost, kasngi kha jong ka balang, bat ka balang ka im, ka he kasan namar badon ka liturgi. Dei ka liturgi ka bapenya teli ya ka balang Katolik salonsar. Henry don pat ki khep ba ka liturgi ka long ka ba ban sngau thu, lada don u babataya ka. Dei da kane ka jing sngau khia, upada Rafael Mayong, ubala pendep ya ka jing pule doctorate jong u halor ka liturgi bat ba menta ulong kum u director jong ka ITLR bat u professor jong ka Sacred Heart Theological College Maulai ula tho ya ka wei ka kot ka babatai shapang ka liturgi ha ka ktin pareng ka ba kerteng encountering Christ in the Eucharist. La pelat ya ka te ka kot da upadar tiu bor karsen tiu u principal jang ka Sacred Heart Boys Higher Secondary School Maulai ha ka jingelang ba kerpang ha Don Bosco Youth Center. Habakran syaka DBMN TV upadar Rafael Ulaong. Kani ka kot kamde ka jing trei ba shi minute ar minute. Henry penban ka jing trei shitom da ki bun snem. Uso jang ka jingkli ba pher bala bu da ki samla hamman na ki por bangalej ai seminar. Namar bangam patla ban wat bania khamtam lengba ki dulir jang ka balang ngam shamla nod ban penmi perthaya ka. Endala dat pen kre lengba ka jing wat jing tip bania shu ha ka por banga puli ya ka PhD ngalala ban penmi ya ka ni ka kot. Kakot kadon shibun ki jingkli bat ki jubab khamtam halor ki liturgi ki sakramen pat ki wei ki jingle niam ulaong. Ya kate kakot la ban yo nak Sacred Heart Theological College Maulai, Media World, Don Bosco Provincial House, Matthias Institute pat nak ki wei ki jaka dekot. De kajing kublai pi baro ki parlok jungi tan pada dan neha senda junga tentang seni Pentecost kalau seni ke kerpang bahai ke balang ba khamtam ba atar po Sacred Heart ni menlong ya ka pilgrimage ki bri kita wansha ka shrine bane pendon burong ya kadun kita jong Yesus de ban sumu ya ka cinggur kujung play nak benta ka jinjob jong ka pilgrimage ba khamtam masumu yo play nak benta ka ni ka seni Pentecost ka seni ke ba wakai ka balang long ke ba spontanat hagen ke jembit ni lumlang krui kum shing system sa koi ka kam ke ba kerpang ke ba hidup ne khmat cumi ka jing pelait ya ka kot kula ko dari Dr. Rafael Mayong di kot di Father Badeng kalung ke ban sa kan mau man ha ka sini Pentecost ka kot pamli thot ka dei shapang ka liturgy shapang kumno bangin pendon burom yo blay ha ki jing le nya akan nega jingkulai ya kan nega kot ko makateng encountering Christ in worship akan ngomong worship answer de ngam sini ko pojok ni sa isen ka so pai pi baro sya nega klimat kepada badeng di Dr. Rafael ben ai jingkan kendiat kalau ka nega kot paling kata pade minsa padi cipia suni ban palai pai ba ya nega kot ka balong ka ba tongkam kamtam nak bertajuni di Kristen dan tip cucu adalah ka Eucharis kata di badan musabatai cucu ini keluarkan. Kebetulan pun ya di Father Michael Magri di Director John ka Youth Center hani kamtam ibapek ya kenega Don Bosco Media kamtam kenega ski bagi penlaj pagba ya kenega God encountering Christ in worship, question and answer, a guide to liturgy. Kani kakot kani kacing tray omday tang si kanta ar kanta day kacing tray na kibun snam habang ali ay jingkren halon jang liturgy sa kibun kijaka kibriu ki keli nga ke liturgy nang da kijing keli ki papero ka ki keli ray hagito isnam ngamnut ban penmi kani kakot namar bangampan ban kre ila de hakata kerkom ka bakarpang harangkan ki dokumen jong kabalang ki dulir jong kabalang te aikili nang adap banle ka trade nang apule ya ki dulir jong kabalang te kunta masuthu ba ga kot kala ka jing trade jong babun snam akwa matami pai ba na banta te jimantoy na banta ki pai ba kamtam halo jong liturgy kene kene tang ga jing sedang ka banangkong ka English te suki
nasa pemiru ha ketin kasih ha ba lagi mentoi na ko benta ki kun kasih khara di sini dai kare ko kalong na ko benta bersutu kuno halor jaga liturgi apa keren kendiat halor jom kum kita kishin kamut ayu ka chalis kamut ayu ka paten kum galuksa dai ka bokong san ha kare ko kalong ba Mabun nangi YouTube ya ke jinya per halor jaga baptisma bat ko karku ya sewa dar ke jini bun sen ni sutu ya kata re hakane ka kot na patai do ispan kata ke jinya per pada ko baptisma bat ko karku ke ba ni pedan kam hali mane jini nama ro jinya per bat mata den jaga baptisma bat ko karku nama kariti nama ni pen karku ya baptisma bat ya ke karku karon ke jinya per dari dau ke negara kot long ke bana menta kibat ba kamtam tu iba nang ya kitan ila puli ke kot ila amyo na po Sacred Theological College apo Media World antara po Don Bosco Professional House Math Institute but in sayo ame apo Daughters of St. Paul ke kot de sayisin aku tu ngai ke kublai ya di shipyard sini di principal John ka Sacred Heart School Maulai, pada baru di Padar, di Bulan Hamid, Saya isin ngai di kublai ke pangru ya ke Don Bosco Media, ke Kloi, man pendapat pak ya ke ni ke kublai. Tekot. Aladap.